Islam kaya sunnah halida. Nah, kaya mo to na yun kamunan. Ako marusitan mo kinanglan na mapalitan mo ko titikayan. Kenapa nak usatan mo hindi naman ya sumiyagot su berbuala pun si sakian kai Gregorian calendar na kaya na masa apa Indonesia inosar o di kapnya isi ko mga pagasimbatan mo nana dan ngadusatan ron sa di talo din bagu-bagu sa simbatan mo di talo din bagu-bagu sa mga ilmutan mo di talo din bagu-bagu sa paratiatan mo di talo din bagu-bagu sa paparangayan mo api akan gi na bagi so ulan-ulan ng Muharram di tuwi bagu-bagu tan mo ulan-ulan nah kaya mo to nanduda na dia kaya Bendingan benden nama dia bendingan dan kami. Nah ini yang saya. Makanya jika saya pakai nari curi, bisa dia kaya dia pasun dari dia orang raja. Abu dia kaya mana dia dan pakai nari curi saya berbuat utama itu satu dipadu. Itu memusyawarah bagi itu ni kamu mukadimah introduksi utama bagi mutakian muda dan lalu. Mana tahu ada mata sebelas. Umangat tawa titingan nila sumasira. Narakos mapapaka tanuliran sumanga tinawiran si Eko bintikan Eko kurus bawah tanasna. Sunat dinabiyan ang katina rahimahullah mar'an wa zamanahu fastaqama ala din. Ini kalimun Allah sultan dua mama. Kanawan yan sumasanya. Na rakos amir pakat dunia na ginawa si pagamannya. Kalau ada dulu di nama tadi na al-qayyisu mandana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut ayatuna matin dui apa begitu udina matin dui umang pemikiran atau dia kudu atau amir pa autorian lagi nawanyan si mga ndewan agamanya na bukia para dunia so kekulusan yang korean mapakubannya. Nah itu kone tidua barakal na mati ni pamikiran. Nah benar dia orang kita ko biya ko ay pagkapan ka ng rata masa na ay na sasabot ng tanong anto na ikapaka dugdiyan mo ipapantan niyan ko agama ina anto na ikapaka papasudian ubendingan untuk agama tan mga Kristo. Ay ba to na ay ubendingan tayo nanto. Nagyan ay pagkakilo al-ashhurul hurum. Fawaidu al-ashhuril hurumi. Semua kelebihan agian kai akis kegiatan mga ulan-ulan. Agian itu tiga itan masa. Ada dokter tu orang. Oh ini bagi agian kai mga ulan-ulan. Ni apa tuan? Ini pagadati. Berna mapapadal mo. Ay mananyan na minipan tahun azman. Odina berna pun kelebatan. Kinaglan ada dalam pakalepas. Nah itu di mana umangan? Ayat na mala umangan o agama kan agama Islam. Nah, uai kita sapulaw ulan sa mga bilangan mga ulan tanong. Na adem pen pat mga ulan. Ikadua, uai pun kanya pen to subulan Ramadan. Ada ulan yan asugod. Ulan si ko tendir sarabun. Nah, ada penasala kau bulan Ramadan yang kita lakukan membuatlah apa ada tirul sabab sisa kita buka apa badan menolong dia. Allah subhanahu wa ta'ala Nabi dalu ya surah At-Taubah ya beliau lagi sama cinta Nabi dalu ya dalu ya sisa surah At-Taubah artinya inna iddata syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين آية 36 في سورة التوبة. Nikmatan Allah, saya nikmatannya lagi kayak kalian tadi yang kalian 10 20 mengulang-ulang ayat sampurna yang
Ia kuat kian opatan mamaslan iba beradatan bisa nak iba hubungan sama ulama. Dia nakin naik atas syuhur mata-mata ayat bilangan umama ulan-ulan. Inda Allah sihu Allah. Nasa puluh abu dua umama ulan-ulan. Ia mata tafsir mata asyuhur iddat asyuhur inda Allah miyong sulam lawan mga mufassirun. Sa dia ko na po mga ulan-ulan ko naginan so mga ulan-ulan ko hijri. Kena ubaginan so ulan-ulan ko Gregorian kalender Januari, Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kaginan so ulan-ulan tan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab itu yang peraturan berapa tak asup peraturan ni kadua kata na pegawai am na misano sa aplaw yan sa Baitillahil Haram sa dun naran niyo dun na pamanas sudah atay ayaw man na natin mga Quraysh na panulun niyo so panulun niyo agama niyo Islam katimis kadun pengalaan na biyukong yakini Wa'il si Wa'il mangguna mal atau sisa Makkah pagadatan mamaslan uwin nabi hungin na sukya pa ka kiyaw maugawi ya ka ngenati Zubaydi na kagiya didin beda ng kutwa miya ko na si Wa'il na dunia po si sagya kutwa bubungan kapakaya gid na Safa uli nagi amarwa kagiyo ti bubungan na mga mubalas na tumiyutol sa bayok sa yaman ng utatiyutol na bayok na piyang ngaloy niyan so mga pipia apa parangan na bukasakaw na ipupenin dengan mga Arab ko kesalimbutan na malah na sumananam kekirana mata kirana yamanan niya na sumasagan na mini kekentawa yung to sa dalmay nga di na kaya to ako natangin no ba pwede ko mga pipi ako mga bangsa sa Makkah miya kabukungon na kaya to kawan o mga bapa o Rasulullah na mitimu-timu siran na biya katindigiran ng tahilif ay manahilif na koalisyon mitempu-tampung sa kipenindigan ko inanyaya ako biyukon siya limbun na miya kamasan miya kasaksin so Rasulullah sama ito na bugumam so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kelipat si saya mo tuwa da self dictar naranya na libro ay arabikin na rahikil mahtor na udia ko kelipat na ay ide di na 10 pat ay ide di na kaya masano to Rasulullah na sabab sa tapia kaya masa ini anu na kaya sabab ini anu na miya teru ya na matatigin na kaya masa anak natigin manay kaya saksi anak so kaya koalisyon kaya pamaguguba kaya tempo-tampong o mga loksakan sa kini panindigin kubgaan niya na miya kwairan so abnar ko masasalimbot ko miya kasalimbot na watigin o midulong rakan na mata nating nabi katarima ako iman to ating nabi na mana niyan na jemi pakalipas na ngayon yung dugi or kami apat. Why miniugo mo sa di kami neno di kami may kataros. Sa kapurong rami. Na tuminindig sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na siya muna niya sa mga sahabat di na panumbal yan yung sa mga panumbal niyo mga nuso. So tigdan mo Adam. Ako pa magupaw ano. Kaya mana niyan na muli kita. Ada tanong mga taros. Ada sa mga sahabat na madakalaban yan nutum yan. Ada niyan paratia dan na reaksiyonnya kama disiran na kama mayukan. Lagi do disiran makayon sa mga tuwa belum tahu. Nagi to miya asul so Nabi sallallahu alaihi wasallam ko darulupa ya na Salama. Na pagagiraw na miya binasaku ako miya binasapan sa mga sahabat takat. Tigo Salama to ni miyang bulola. Tigian na isubuang kirada na panumbal isiran. Pamabuko siran kamuling ta. Api ada tanong mga taros kaya nakapasadan. Nadad na tigil man ay upaw nadad na miya nunggol. Natikuno mo Salama. Inugi nga yung adi darulupa na kinanglan ay pagkatunan na mutuwa pagpagabugay sa mapia mo sabi. Tikuno mo Salama at tigil na ya Rasulullah na lumiyutan na sakatan ni mamagunay. Uwa. Sakatan di mamagunay. Liw at tigil na sakatan ni pagunay pamagunay mahupaw. Amay kumailera na miya upaw. Panabasiran di paguraduran. Nalomini sirat. Andarulupa na sunsuk mo Salama ipupaw ko ulo. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O riyan yan na sumiyong bali. Saya mana niyan na dabah. O di na kambing. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kaya ilayaw ng mga
sahabanan ya gura-gura sirna tingna benar besiapan gua kau to inunannya nabiya gura-gura siran sa kia pamakupoiran kia panumbaliran na ore no tuna niya leng siran sa aya mi gaganatiran naso kitu manan si buka pasan dia kana nabiya gulula na si mini pantang sa kia tulok ada ayam yung manya nakagi ako maulolo to kasi utong mini pantang si urabu ni kanam rabu o hijri na agi ako manggulolo to na miya kadurabun na dapa gumrasu nabi ka eki ato mananyan ko pasad sa kaya pagumaranyan na si eko ikawalo si eko hijrah ayaw tong mga nabi na agi mi padko artikel ako ta pasada na penulun yun so Islam na piya aulad yun so panulun yun na ayaw manan yan na miya kadak-kadak lang miya kuminsiyan ko suldo durabun aman sa aya kadakliran agi ko magumrasiran si eko ikawalo rabun si Koreano hijrah na kaya sobraan so sa 10,000. Diyan man ako tagay pa kaumayran sa isa Makkah. Nadap man panarus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabah kaya kapipirma na kapasadan na din na mini pesadu mga Korea sa din na ranaraniran pakawil kamsiran. Nadap nutusan ay Rasulullah mimbuelap man sa isa di mapamimikiran na strategi si ukap military. At taman iman to na didin pagkawad nyo to ay manan yan nandaw na po tuma. Sa ayat pinggulolo Rasulullah na ni para siran siya so mga sahabat ami ang ginawa siran so 10,000 na siya sa para tano sa diyan kaya mga kapuruan naging Masjidil Haram na oriano ka para tano may tingin nakatanaw ang gawin na mga buwan tano sa mga rapu kanan teman tano an kalindaw yan bala-bala na so kaya para kiran na